kwirinda nzoba igikoresho cy'icyubahiro cyejejwe kigiriranye n'icyo akamaro. Kuvuga ko kubwo kwirinda umuntu ashobora kuba igikoresho cy'icyubahiro cyejejwe. Aha niho turasa. Iyi karishabwenge izoja kurangizwa nuko abantu bose batahuye ino ngingo yuko kwirinda cyangwa intungabagara ari bimwe Imana yashatse gukoresha kugira ngo ishobore gushikana ishengero ryayo kubera gutungana, kuko abatejeje batazoshobora kubona Imana rero yifuza yuko aha niho turasa. Iyi niyo ntego twihaye. Iki nico kivugo umuntu wese ategereza kugenda akirimbura ko mbega noba n'igikoresho cy'icyubahiro aruhande yo kuba icy'icyubahiro kirejejwe mbere kirafitiye akamaro k'imibiri yacu n'isengero zawe mwera cyoba gifitiye uyu mubiri woba ufitiye akamaro uhoraho. Aha rero niho turasa kandi niho turiko twerekeza. Iri karishabwenge rero nk'uko mwabyumvise rizoba ari indwi, kandi hari n'ibyigwa bigenda bitandukanye ndetse n'ibyigwa byo gushyira mu ngiro. Ibisabwa gushyira mu ngiro bizoshirwa mu ngiro ku mugaragaro. Ni ukuvuga ko ubwa mbere aho twatangura ejo ku mugoroba twatanguranye ikigwa kivuga isuku. Abantu bose bari hano barabonye yuko isuku ari ikintu cy'ingenzi. Twarabonye yuko ukuri kudashobora guhonyoza ikirenge cyako cyera ahantu mu mutima cyangwa ahantu hacafuye. Oya, ntibikunda. Ahantu tuba niba hadakorewe isuku nubwo twosenga gute. Impamvu rero ikigwa cya kabiri, impamvu Imana yatanze umuco wo kwirinda ntabwo ari kubw'igihamana, ntabwo ari politike nk'uko benshi babivuga w'umunyamwanditsikazi w'umunyamerika. Oya, ari impamvu kandi yumvikana, kandi impamvu y'ingenzi yatumye Imana itanga uno muco wo kwirinda. Kandi Imana nyir'amahoro abe ariyo ibeza rwose, kandi impemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Cete cya mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike 5:23, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Abaririmbyi rero bavuze yuko mu byo dufungura dutegerezwa guhitamo ibintu bigira akamaro umubiri wacu, kandi ntiduhitemo ibintu biwonona bishobora kugira nabi umubiri. Kandi umubiri umaze kuba umeze nabi bivuze ngo ubugingo buba mu maraso bwamaze kumera nabi, kandi ubwo bugingo buri mu maraso busunikwa n'umutima. Ni ukuvuga ko kugira ngo ubwonko bukore buteza kuronka amaraso meza kandi akwiriye. Imana rero Yesu Kristo niwe atuyobora, kandi aho atuyoborera ni kugera ku rugero rwo kwera. Dutegerezwa rero gushimishwa nk'uko indirimbo yabivuze, dutegerezwa gushimishwa n'ukuntu adutegeka, tukanezezwa n'ukuntu atuyobora, tugashimishwa no kumwumvira kuko ari we yadupfiriye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Mu mibiri yacu rero hagomba kugaragaramo ubugingo bwa Kristo. Umubiri niyo shusho iboneka y'umuntu. Umubiri ugizwe n'inyama n'amagufa, aribyo biduha ishusho iboneka. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nyamara rero mu mubiri imbere harimo ubugingo, ariko amaraso ayoborwa mu mitsi, ayo afise imoteri iyasunika. Iyo moteri rero niyo mutima, kandi umutima rero niwo ufise ubushobozi bwo gukwiragiza amaraso mu mubiri. Nyamara kandi hari ikintu kidutandukanya n'ibikoko. Icyo kintu cyitwa impwemu, atari impwemu duhema, ahubwo icyicaro cy'ibyamwemu mu muntu. Icyo rero cyitwa ushatse wo cyitwa umutima nawe. Kandi ngero bashireko imitsi, bazane kw'inyama, barenze kuko bashiramo impwemu nuko muraba bazima. Kandi muramenya yuko jewe ndi Uhoraho. Ezekiyeli 3:6. Ushatse gusoma mu gitabo Gutsindishirizwa no kwezwa ku gice cya 11, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro.
kwezwa rero nk'uko kugaragaza mu byanditswe byera kugendana n'imibereho y'umuntu, impwemu, ubugingo n'umubiri. Aha niho hari igitekerezo cy'ukuri cyo kwitanga utiziganije. Nimba kwezwa nyakuri ari imibereho y'umuntu kandi hagatezwa kwezwa ubugingo, impwemu, ubugingo n'umubiri, aha hantu hategezwa kubamo ikintu cyo kwitanga, harategezwa kubamo kwiyima bimwe bimwe kugira ngo ushobore kugenda ku murongo wo gushika ku rutambiko rwo kwera, kuko abategereje ntibazigera babona Imana. Igihe rero Pawulo yabwira ab'Itesalonike ntabwo yababwira ibintu bidashoboka, ngo ntibishoboka woca urwara ibyitwazo nk'ibyo ngo bitaza ntibize. Ibi byitwazo Bibiliya yarabiciye mu iteka. Mu gitabo Imibereho Yejeje haratweretse ubusobanuro budasanzwe. Ubu iyi mibereho irashoboka yuko tuyigerako, kugambirira intego idashoboka kugerwaho. Ntabwo yasaba ngo bahabwe imigisha itari muri gahunda y'Imana. Yarazi neza ko abazotunganirizwa gusanganira Kristo mu mahoro bagomba kugira imigisha itunganye kandi iboneye. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Ibi bintu birashoboka kubera ajy'amajambo twiga niyo ari n'ubuhemu kandi ari n'ubugingo. Impwemu kandi n'ubugingo. Ujya yatangaje ati ntukagire izindi mana ubangikanya, niwe yatangaje amategeko y'ukwirinda. Niwe yavuze ati Abisirayeli bamara igihe runaka boga bamesura impuzu imbere y'uko baza kubonana nanjye ku musozi Sinayi. Kandi amajambo niwe arayahumetswe n'Imana, afise ubushobozi bwo kudukiza. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Kwirinda rero ni ikintu umuntu wese ategerezwa gushikako. Umuntu wese amushano yirinda muri byose. Abo bagenza baco kugira ngo barabe igitsibo kidashira, ariko twebwe tugenza duco kugira ngo turabe kitazoshira. Nuko nanje niruka ariko simutazi yaja, kubitanira ipfunsi ariko simuhusha, kandi nwana umubiri wanje nkawuhindura umuja, kugira ngo maze kwigisha abandi nanje ubwanje sinze mboneke ko ntemewe. Chete cha mbere Pawulo Abikorinto igice cy'icenda guhera ku murongo 25-24, ukuvuga ko yuko biraba ngombwa yuko umubiri uhindura umuja kugira ngo nitwigishe, nitwahaguka tukigisha abantu bazotuboneke ko umugasha tuboneke yuko tutemewe. Imibiri yacu rero ni insengero za mpwemu yera muri twebwe. Uwo mufise avuye ku Mana kandi simwe mwiganza ko mwaduze igiciro. Nuko rero mushimishe Imana mu mibiri yanyu. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Tugenda twihuta kubera ko umwanya ni mutoya cyane kandi kino kigo ari kirekire, ariko turakora ku buryo tugera ku ntego y'ikigwa. Dutegerezwa rero kumenya uko imibiri yacu yubatse. Ibi twagiye tubivuga ko mu ncamake. Imana rero yaciye itoraniriza abantu ba mbere, ibatoraniriza bivanye n'uko Imana ariyo soko y'ubumenyi, kandi muri yo akaba ariho ubwenge n'ugutahura bihishijwe, kandi muri yo akaba ariho huzuye ibintu byose by'itangiriro n'ibyo mu iherezo, kubera ukuntu yabunze umuntu ikamuteranya ikamushyirako imitsi, inyama, ndetse ikamuha n'umwemu umuntu agahinduka ubugingo. Yaratoranije mu byo yaremye ibintu bishobora gukuza uwo muntu byamwemu. Imana irababwira ati renda bahaye ibyatsi byose bya mutubuto biri ku isi yose, n'igiti cyose cyaba ibyamwa biri mu imbuto zabyo bibabere ibyo kurya byanyu. Itangiriro 1:29. Kugira ngo Adamu ashobore kurwanya intambara ikomeye y'ubuzima, Imana umuremyi yamubumbye. Ya Mana muri yo ariho itunga ryose ry'ubwenge no kumenya ryahishijwe, ifise ubwenge n'inkomezi, ikagira inama no kumenya. Iyo niyo yamutoranirije ibyo afungura. Umuntu rero yamutoranirije ibintu birusha ibindi kuba byiza, kugira ngo bizokuze amajambere y'iby'umubiri, ubugingo n'ibyamwemu, kugira ngo umuntu uko yakabaye cyangwa uko ameze kose agire uruhara rukomeye mu gutsinda intambara ikomeye mu by'ubuzima. Ni ukuvuga ko rero Adamu, umuntu wa mbere yaremwe, Imana yamuremye ku mpamvu
irenze iyo twebwe tuzi. Adamu yararemwe kugira ngo abe umucamanza, ace urubanza, yerekane ko amategeko y'Imana ashoboka, nk'uko Imana yari ifise urubanza na Satani, kuko umucamanza ategerezwa kuba ari umuntu abaho yabayeho mu gihe icyo cyaha cyakorwa cyangwa iryo kosa ryakorwa atari hari, ahubwo agashikirizwa uko urubanza rumeze, maze nawe akagira icyo ahagazeho. Igihe Imana yirukana Satani mu ijuru, yavuze amajambo yahagaritse umutima Satani, amajambo yagomba gushitswa kuri uwo yahoze ari umukerubi ashanje amababa. Nzoguterera hasi ku butaka, nzogushyira imbere y'abami kugira ngo bakwihweze. Ezekiyeli 28:17, aho ukoresheje ingeri ya Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo nshasha. Abami Satani yabwiwe ijambo kandi ryaramuhagaritse umutima. Ni nka Imana abwiye Lusiferi ngo uzocika urubanza n'umugwi w'abami. Hariho ikindi kintu Imana yari yaremeye Adamu. Iri jambo ryabwiwe Lusiferi Adamu atararemwa. Lusiferi ariyumvira nti none ko abamarayika bose bamaze kugira umugwi wahengamiyemo, uyu mugwi wa gatatu ntigeza gutereka imbere ni bande? Ariyumvira, ariko Pawulo yarishyuye icyo kibazo araduha inyishu. Intumwa Pawulo araduha inyishu yumvikana. Ntimuzi yuko abera bo bazocira ab'isi urubanza? Ntimuzi yuko tuzocira abamarayika urubanza? Haleluya! Imana rero yagashyizeho Adamu kugira ngo yumvirize urubanza afitaniye na Satani, maze abe ari we aca urubanza. Igitabo igice cya mbere Pawulo yandikiye Abikorino, igice cya 6:2-3. Turi abami abo Imana izokoresha kugira ngo icire urubanza abamarayika baguye, akaduhindura abami no kuba abaherezi b'Imana yiwe, ariyo na se cyubahiro n'inganzo yiwe ibihe bitazoshira. Amen. Ibyahishwe Yohana 1:6. Imana yaremye umuntu imwe mu migambi myinshi yari imufitiye, harimo no kuba yokora igikorwa cy'ubucamanza. Yaremye Adamu na Eva, maze Imana ibaha inganji. Imana yabagize abami. Muri Edeni nta gukeka yo kubiga amateka ya Adamu na Eva. Muri Edeni bari abami, ukuntu bari babaye. Imana ati ibintu ni mu biyobore. Iyo babandanya rero bumvira Imana, bari kubandanya bayobora isi mu buryo bwiza. Mu gitabo Ibuso n'Integuza, umuntu niwe yabaye igikorwa giheruka kandi kiruta ibindi mu kurema kw'Imana. Yaremwe mu ishusho y'Imana, yagenewe kuba isa nayo. Umuntu ni w'agaciro kanini cyane ku Mana, kuko yaremwe mu ishusho yayo bwite. Ibi bikwiye kudutuma tubona akamaro ko kwigisha, haba mu majambo no mu bikorwa, ko ari icyaha kwanduza biciye mu gukurikiza ukwifuza kw'inda cyangwa izindi ngeso mbi umubiri wagenewe guserukira Imana mu isi. Imana itubanire cyane. Ibi bintu rero nibyo bidutera kwigisha, ibi bintu nibyo bihagayikishije ubuyobozi bw'ishengero ku buryo bwateguye n'ikanishabwenge, kugira ngo abantu bamenye yuko badakwiriye kwanduza biciye mu kurarikira ukwifuza kw'inda uyu mubiri wagenewe guserukira Imana mu isi. Imana itubanire cyane. Ntabwo rero ari igihamana, ntabwo ari ibintu byabaye gitumbuka ko duhabwa amategeko yo kwirinda, ahubwo ni ukugira ngo abantu babimenye. Kwigisha kwacu rero gushingiye kuri iki kintu, dushaka kugera ku rugero rw'uko duserukira Imana hano mu isi. Ntabwo ari kwishyira hejuru cyane ngo gukabya. Oya, inyanduro yo kwigisha kwacu ni ukugira ngo abantu bose bagire urukundo. Mbega nta rukundo bafise? Bararufise. Urukundo rero bashaka guteza kugira ni urukundo ruva mu mutima utunganye, utari mw'ijuri twagiriza ikibi cyane mu kwizera k'uburyarya. Timoteyo wa mbere igice cya mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere ku murongo wa 5. Iyo niyo nyandiko yo kwigisha kwa Gikristo. Ntabwo ari ukwishyira hejuru cyane gukabya, nk'uko Satani yakuwe mu ijuru kubwo kwica amategeko y'Imana, niko na Adamu na Eva nabo bakuwe mu murima wa Edeni. Baciye bava mu murima wa Edeni, maze kubera ko igikorwa Imana yabageneye cyabananiye, ariko Imana ntiyigeze na gato iva ku mugambi wayo. Nubwo yamwirukanye muri Edeni, Imana yashyizeho gahunda. Ntabwo nubwo yazotera umuvumisi yashimubwira ngo ucunge
n'igikoko oyaye n'ubundi avuze ati mwivu ibintu byavuye mwivu uteye umuvumo nibyo bizogutunga. Ibi rero nibyerekana yuko nubwo hariho icyaha ntabwo twakuwe ku mugambi wa mbere uboneka mu itangiriro rimwe umurongo wa 29. Isi yari yarambuye cyane kubera kwigaburira atarugero no gukurikiza ubwifuza kuri mu gihe cya Nowa gushika Imana isenya abantu ntibarimbuje amazi y'umwuzure. Hanyuma abantu basubiye kwiyongera ku isi kunywa inzoga gushika ku kuborerwa byatumye ubwenge buhungabana, bityo bitegura abantu kurya inyama birenze urugero no gukomeza irari ryabo rya kinyamaswa. Abantu bishize hejuru y'Imana yo mu ijuru, ubushobozi bwabo nibyo bagabuza bikoresha mu kwiyubaha no mu kwishimagiza aho kwicubahira umuremyi wabo. Satani abona inzira yoroshe yo gushika ku mitima y'abantu igihe tutirinze Imana turwanire cyane. Aho usoma mu gitabo guhangana canke confrontation muri chapitre y'indwi bashimishwa no kwica ubugingo bw'ibikoko, maze kubwo kurya inyama bahinduka abicanyi ruhagwa n'inkoramaraso kugeza ubwo ubugingo bw'umuntu busigara ntacyo bubabwiye. Kubwo kutirinda abantu bageze ku rugero ruteye ubwoba, nubwo abantu bashayishije mu bibi Imana iracyafise gahunda yayo. Gahunda yayo rero niyo kudushitsa ku kugororoka kose. Imana yakoranije ibyo kurya muri Edeni, niwe yaberetse ibiruta ibindi ubwiza. Igihe Imana yakoraniriza Abisirayeli ibyo kurya yabigishije icyigisho nk'icyo. Imana yarabonye yuko Abisirayeli bamaze igihe muri Egiputa, n'ubundi kigarukana ya gahunda yo muri Edeni, ibatoraniriza abantu imfungurwa zivuye mu ijuru, maze aba ari byo bihereza. Ni Imana umuremyi yakoresheje amwe mu mategeko 8 y'ubuzima nk'umuti wo kuvura umuhanuzi wayo Eliya igihe yata umutwe kubwo guhunga Yezebeli. Hari inkuru rero umuhanuzi yari yataye umutwe, wa wundi yahagaze akica abantu barenga 100 ku musozi Karumeli. Wa wundi yabwiye Ahabu ati ni wowe nawe mu nzu ya so, yumvise inkuru y'umugore Yezebeli, maze acarahunga mu mvura yamiragwa, kandi yari imaze imyaka 3 n'inusu itagwa. Mwumve yuko itari imvura yoroshe, ariko yarahunze kubwo amajambo yumvise y'uno mugore, kuko wewe mu buryo bwa gihanuzi yarazi Yezebeli cyari cyo. Ariko rero aragenda yahungabanye. Imana ikoresha amwe mu mategeko 8 y'ubuzima iramugaruramwo imbaraga. Yakoresheje amategeko 8, ariko aragenda yirutse yahungabanye kubera iterabwoba Yezebeli yamugizeko. Araheza yicara munsi y'igiti cy'umurotemu. Munkurikirane ingene Imana yakoresheje amwe mu mategeko 8. Araheza yijamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Iyi ni Imana yamweretse icyo giti munsi y'igiti abari akayaga keza, maze arasinzira ikiruhuko. Maze umureka araza aramukoma akamuyabona umutsima ugeretse ku makara no ku mukuza w'amazi biri haruguru y'umutwe wiwe. Nuko arabyarira ararya aranywa. Imana iturwanire cyane, acayongera kandi ayijyanye. Aya ni amwe mu mategeko 8 y'ubuzima Uhoraho yakoresheje kugira ngo ashobore kugarura intege z'uwo muhanuzi yacitse intege. Nuko arabyarira ararya, araheza ariryamira. Umumarayika w'Uhoraho agaruka kugira kabiri, aramubwira ati byuka urye, urugendo ntirukunanire kuko ari muremure. Nuko arabyuka ararya aranywa. Izo njya kugendana iminsi 40 n'amajoro 40 ashikiwe rero ku musozi w'Imana. Igitabo cya mbere cy'Abami 19 umurongo wa 7-8. Aya ni amwe mu mategeko 8. Akayaga keza, arasinzira kubera munsi y'igiti akayaga keza. Amaze gusinzira ikiruhuko, amaze kuronka ikiruhuko acabona icyo gufungura. Mbere umutsima umwe wavuye mu ivu twabonye Uhoraho yabwiye Adamu, maze ageza gufungura aranywa, maze acayongera kandi arasinzira. Imana byayifashe ikiringo cy'iminsi 40 kugira ngo yongere isubizemo imbaraga y'umuntu, kugira ngo aze guhura n'Uhoraho ku musozi Horebu. Ukuvuga ko iyo duhangayitse ntabwo dushobora kugera ku rugero rwiza rwo gutahura ijambo ry'Imana. Imana yahaye ubwoko bwayo ubutumwa bwerekeranye n'ivugurura mu by'ubuzima. Inama ku irembo ryo kurya, inama ku irembo ryo kurya kwidagirwa 43. Imwe mu mpamvu ituma tudashimishwa n'imigisha
imigisha y'Imana nuko tudaha umwanya w'ibanze umuco unejeje no kuduha kubyerekeranye n'amategeko agenga imibiri n'ubuzima. Imana niyo yashyizeho amategeko agenga imibiri nk'uko ariyo yashyizeho amategeko 10, yandikisha amategeko yayo ku rutoki rwayo bwite, yandika kuri buri munsi, buri mukaya na buri mpano Imana yahaye umuntu. Inama ku mirire n'ibyo kurya, ingingo ya 6 ni kwica rero amategeko y'ubuzima bwacu bigaragara mu kuri nk'icyaha nk'uko bimeze kwica amategeko 10. Ntiwiyumve rero yuko ushobora kugororokera Imana mu kubahiriza ry'amategeko 10 wirengagije amategeko yo kwirinda. Imana yatanze umuco wo kwirinda kubw'impamvu zikurikira. Ayo majambo rero tugiye gusoma niho ikigo cyacu gishingiye. Umurimo w'ivugurura mu by'ubuzima ni inzira Imana ikoresha kugira ngo igabanye imibabaro kuri iyi si yacu. Imana itugwanire cyane. Imana yatanze umuco ubwa mbere kugira ngo igabanye imibabaro. Yahaye Eliya amategeko 8 yakoresheje kugira ngo umubabaro wiwe w'umutima wavunitse ugabanuke kandi ashobore kumva ibya muhemu. Mwigishe kugira ngo igabanye imibabaro kuri iyi si yacu no kugira ngo yeze itorero ryayo. Mwigisha abana bamenye ko bashobora kubikoresha mu biganza by'Imana ubwo kwifatanya n'umwigisha mukuru mu kugarurira mu bantu imbaraga y'umubiri n'imibereho y'iby'umwuka mizima. Uyu murimo washyizweho umukono n'ijuru. Ijuru niryo ryatereye umukono kuri uno murimo kandi uzofungura imiryango izindi nyigisho z'ukuri. Iyi ni iyindi ngingo rero ivuga yuko umuco wo kwirinda Imana yawutanze kugira ngo abantu bashobore kwagukirwa baronke iyindi mico myinshi igenda ikomeye mu rugendo rwo kwezwa. Umuntu wese ushaka kuwukora abishikariye azobona umwanya. Kugabanya imibabaro, kunanirwa kwita ku mibiri yacu ni igitutsi ku Muremyi. Amategeko Imana yashyizeho aba yubahirijwe yorinda abantu indwara no gupfa bakenyutse. Imana itugwanire cyane. Aya mategeko rero aba yubahirijwe yorinda abantu indwara no gupfa bakenyutse. Inama ku mirire n'ibyo kurya ku ngingo ya 5. Abantu benshi bambajije bati niki nokora kugira ngo ndinde amagara yanjye? Inyishu yanjye niyi: reka kurega ku mategeko y'umubiri wawe, reka gukurikiza ibyifuzo bibi by'inda, fungura ibifungurwa byoroheje, wambare neza mu buryo bworoheje kandi bubereye, kora ibikorwa bifite akamaro ku buzima maze ntuzogwara. Impanuro ku buzima, ubumenyi ku mahame y'ibanze. Imana itugwanire cyane. Iri ni itegeko abantu bahawe kwambara. N'abantu b'imvura y'Imana iraba mu mutima nibyo, ariko kwambara ni imwe mu ngingo imwe. Hariho ibyo ukora, akazi n'uburyo ubayeho. Ibyo bintu birerekana icuri. Igihe umumarayika yabwira Koruneliyo ahantu Petero acumbitse, yaramubwiye nti tuma kwa Simoni umuhanzi wabo w'izamu. Ukuvuga ijuru rirakurikirana ikintu umuntu akora. Igihe Imana itashe Yohana 12 kugira ngo Yohana abone neza umugore yejejwe aryo shingiro ry'Uhoraho, yabonye yambaye izuba. Ukuvuga iki kintu cyo kwambara kirimo mu bishobora kuranga umuntu. Mu Yohana 10:4 Yohana yavuze ati ngwino mwerekeye maraya. Ku murongo wa 4 havuga ngo yambaye impuzu z'inyambara bantu. Uburyo rero bambara n'uburyo ugaragara nabyo nyine birashobora kugira ubwako mu mibereho yo kwezwa. Kugarura ishusho y'Imana mu muntu. Igihe Adamu yava mu biganza by'Umuremyi yasaga nawe mu magariki mu bitekerezo no mu by'umwuka. Imana iri mu muntu ishusho yayo. Imana iri mu muntu ishusho yayo. Itangiriro 1:27. Kandi umugambi w'Imana wari kugira ngo kuko umuntu yagomba gukomeza kubaho abe ari nako arushaho gusa nayo, ariko kugaragaza ubwiza bw'Umuremyi wayo. Ariko kuko gucumura ubushobozi bwose bwagiye butakara, umuntu agenda arasigingira. Kutumvira rero kwatumye umuntu agaruka amera nabi rwose, agera kuri rugero turiko. Imwe mu mpamvu Imana yatanze umuco wo kwirinda kugira ngo igarukane ishusho y'Imana mu muntu. Urukundo rwayo n'imbabazi
Imana yashyizeho inama y'agakiza. Abantu Imana iyoboye bagomba kuba ubwoko bwayo bwihariye, ntibagomba kwitwara nk'ab'isi, ariko nibakurikiza amabwiriza y'Imana bazosohoza imigambi bafitiye maze begura ubushake bwayo. Kristo azotura mu mutima wabo, urusengero rw'Imana ruzorugwera. Intumwa iragira iti umubiri wawe n'urusengero rwa mwemu yera, izina ry'Imana turihabwa icyubahiro. Inama tubwire n'ibyo kurya igihano cya 98 n'ikijana. Kweza rero buri mukorwa buri munsi ntagira abibesha yuko Imana izobabarira ikanahesha umugisha, nyamara bari bata bimwe mu byo isaba. Ubushake bwo gukora icyaha kizwi gicecekesha kumvikana kw'ijwi rya Mwuka, maze bigatandukanya umuntu n'Imana. Umunezero uzanwa n'amarangamutima y'imyemerere yawe uko wamugana kose, menya ko Yesu atobasha gutura mu mutima wirengagiza amategeko y'Imana. Imana izobicyubahira abantu bayubaha gusa. Imana itugwanire cyane. Uko byogenda kose, wumva uririmba bikagenda, wumva ukora igikorwa cyose watorewe bikamera neza, ukumva mbere mu by'amarangamutima ntacyo wiyagiriza, menya yuko Yesu Kristo ntashobora kuba mu mutima w'umuntu yirengagiza amategeko y'Imana. Imana itugwanire cyane. Mu mibereho rero yejejwe ku kigwa kivuga gucecekesha impwemu. Umuntu rero aracecekesha impwemu, benshi baravuga ko ari ibyaha bitababarirwa, ariko ntabwo ari kutababarirwa, ahubwo mwemu w'Imana arakomanga igihe kirekire, amatwi yacu ntaba agisigara yumva. Mu kigwa kivuga ngo Betesida n'amakuru y'Abayuda, igitabo Uwipfutse Ibihe Byose, berekana yuko ijwi rya Kristo ryasigaye ryumvikana nk'ijwi ry'umunyamahanga kubera kwanga kwakira ukuri. Nta n'umwe ashobora kubana n'Imana mu ijuru ryeranda ataravuze ishusho yayo. Abacunguwe rero bazoba benshi, bazoshigwa hejuru babe beranda kandi bazobumwe na Kristo. Mu bimenyetso by'ibihe niho ayo majambo aboneka. Gutahura ingingo zikomeye, inshingano n'umuco mushasha. Aha rero yerekana yuko umuntu adashobora, umuntu n'icyayi, gukoresha inyama, icyayi, ikawa n'imitegure mibi y'ibyo kurya, kandi bakaba bagemeje kugira isezerano n'Imana kuko kwitanga ntibazokomeza kwiyandavuza bakoresha imirire bazi ko ari mibi ku buzima bwabo. Imana ishaka ko ibyifuzo by'imirire yacu biba ibiboneye, kandi tukarangwa no kugira imibereho yo kwizinukwa mu byerekeranye no gukoresha ibyo bintu bitari byiza. Uyu ni umurimo ugomba gukorwa mbere y'uko ubwoko bw'Imana buhagarara imbere yayo butunganye. Izina ry'Imana tuhabwa icyubahiro. Umurimo utezwa gukorwa wawe no kwamamaza ubutumwa bwawe, ariko wa gatatu n'uyu murimo wo kwirinda mu byo turya no mu byo tunywa utegerezwa gukorwa. Twarakomeye mu bya Yohana 14 ingene abantu bazohagarara imbere y'Imana bazoba bameze ku murongo wa mbere, kumvikanisha amategeko ya kamere no guhendahendera abantu kubiyumvira. N'umurimo ugenda n'ubutumwa bwawe, ariko wa gatatu wo gutegura abantu kuza k'Umwami. Inama zigirwa itorero igice cya 38 ku kigo kivuga ko hamagarirwa kugira imyumvire yo kwirinda. Kuvuga ko rero kuba turiko turinginga, ishengero rigashyiraho uburyo bwo kwingingira abantu kubikora, n'umurimo ugendana n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Kwezi ishengero ryayo umuntu aza kugikenera, ino ndagifise muri soft, aze kugitora. Ni ikigwa kirekire, murabona ko nagenda bisimba. Kwezi ishengero ryayo kugira ngo turinde amagara yacu, tugomba kwirinda muri byose, kwirinda mu byo dukora, kwirinda mu byo turya no mu byo tunywa. Data wo mu ijuru yatwohereje umuco w'ubugorozi mu by'ubuzima kugira ngo aturinde ibibi bituruka ku irari ryangijwe n'icyaha, kandi ko abakunda ubutungane n'ubuziranenge babashe kumenya uburyo bwo gukoreshanya ubwenge ibintu byiza bahaye, kandi mu gukoresha amahame yo kwirinda mu mibereho yabo ya buri munsi babashe kwezwa n'ukuri. Mu kugira ngo rero twezwe n'ukuri, tugomba gukurikiza ano mategeko. Inzira y'ubugororotsi iratunganye, kandi wewe utunganye ni wowe uyobora intambuko z'ubugororotsi. Aho ni muri Yesaya 26:7 ukoresheje irongero rya Bibiliya mu ngeri dufise iwacu Kirundi havuga ngo kandi wewe utunganye ni wowe usa n'inzira y'ubugororotsi. Ariko ngaha hatubwiye ngo inzira y'ubugororotsi iratunganye, kandi hazoba inzira y'iroro cyangwa inzira yagutse
iyo nzira izitwa iyo kwera. Ahantu hose tugana icyo twerekeza ko cyose biteza tugeza ku rugero rwo kwera, kuko abatejejwe ntibazokwigera babona Imana. Hari benshi bitwa abakristo muri iki gihe babasha kuvuga ko Daniyeli atandukanye n'abandi, bigatuma bavuga ko atiyumvira neza cyangwa atakabona amazi abandi. Afata iki gikorwa cyo kurya no kunywa cyo ko kidakwiye guhabwa agaciro kageze aho gufata umwanzuro ubasha kukuvutsa amahirwe y'ubuzima. Abantu benshi rero biyumvira ibitekerezo bipfuye by'uko Daniyeli yoba yakoze ibintu bidashoboka, agafata yuko ibintu byo kurya no gufungura bidategerezwa kuba ikintu cyotuma utandukana n'amahirwe yo mwabura ubuzima. Ariko Imana yarashyize hejuru Daniyeli. Uwiteka avuga ngo duteza guhagarara dushimitse mu kuri kandi twumvira kugira ngo dushobore kugira imibereho yejejwe. Daniyeli kuva mu buto bwiwe yari azi neza yuko kunywa inzoga n'inyama zanduye bishobora gutuma umuntu agira ibihe bitari byiza mu bya mwuka. Urugero rw'imico yiwe y'itangiriro imibereho byigugiraho bikwiye kudufasha mu mibereho yacu. Dukwiriye kubikuramo imbaraga yo guhunga ibishuko maze dushikamye kandi umuntu bwo kwicisha bugufi rugahagarara ukuri mu bigeragezo bikomeye. Intambara ihambaye yari ikigo cya 38 avuga ngo kubera yuko igihuhusi cyegereje, umugwi munini w'abantu berekanye ko bemera ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ariko bataratunganya kubwo kutubahiriza ukuri, bazotwarwanwa n'ibyo bahora bemera maze bifatanye n'umurwi wabo ubagwanya. Ako uwo muco wumva, uwo mwete w'ufise wo kuza unanyagirwa uje mu rusengero nutezwa n'ukukuri. Ukukuri kufite ubushobozi bwo kweza umuntu. Ukukuri kuzokuvamo nk'uko amazi ava mu kivomesho cyatobotse. Ukuvuga ko kandi ukuri kuzosohoka mu bwa nyuma ni ukuri ko kubahiriza isabato. Igihe uzokwihakana imbere y'abantu bose yuko isabato atari yo kubahirizwa, maze kuko kutumvira ukuri ugahakana ubutumwa bwa marayika wa gatatu, twabonye yuko kumvikanisha zino ngingo ku bintu bijyanye no kwirinda bigendana n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Umuntu rero atariko yezwa n'uku kuri bitorangira byose agitaye. Umuntu azoja mu muriro ari umunyabyaha ijana ku ijana, kandi azoja mu ijoro ari umugorozi ijana ku ijana. Mu byashobora harekana imisaruro ibiri: hariho umusaruro w'ingano zeze neza, hariho n'umusaruro w'imizabibu ihishiye. Nta muntu azoja mu muriro ataragera ku rugero rwo kugomera Imana. Uzorya inyama utejeje na kuba ukuri, uzozirya mbere uje no kuzanduye, uremeze yuko mbere wiraturate yuko bari baguhenze. Nk'uko rero bigendera abantu benshi, na Merizari warashinje kugaburira bano basore batatu, nawe yagize ibyumviro bivuga yuko abantu bokwakira umuco wo kwirinda bashobora kunanuka mu maso, kubura amaraso n'ibindi bimwe bitwaza bya beruze. Ariko ibyo byashike na Merizari warashinzwe ba Daniyeli. Ariko imibereho ya Daniyeli niko rugero rukomeye rugaragara mu cyo yigejwe. Bitanga isomo kuri bose, cyane cyane abantu bakiri bato. Abasore bategwa kumva yuko uyu muco wo kwirinda ari kugira ngo bashyitse bagera ku kugoroka kose, hazora inzira yo kurera. Nimuze rero umuntu wese ari ngaha ashimishwe n'uko Uhoraho adutegeka, anezezwe n'ukuntu atuyobora, dushimishwe no kumwumvira kuko ari we yadupfiriye, kandi uwo yadupfiriye ntiyigeze acumura. Rero kugira rero imyumvire yo kwirinda dukoresheje uko Daniyeli nawe yabigenje. Twirinde rwose ibintu bijyanye no kwangiza umubiri. Hari isano ya bugufi cyane hagati y'umubiri n'imibereho yo guhitamo ikibi n'icyiza. Ntabwo dushobora kugira ibitekerezo byo guhitamo ikibi n'icyiza tuguma tugeranya ibintu n'ibindi. Ejo twarabonye mu nama ku mirire n'ibyo kurya, inyungu ya 67. Aba bantu batumvira umuco wo kwirinda ni abantu batangura kwitiranya ibintu, bagatangura kubona ibintu mu buryo bubi, bagatangura kuvuga ati none ikigira cumi bagifashishije umuntu hari kosa mbakoze. Uwo muntu aba yitiranije ibintu nta bintu abazi, ariko kubera ko umubiri wiwe kwiyumvira kwiwe kwagiye kurononwa
buryo burengeje imico y'ibyamuka igenda igabanuka. Ntibishoboka ko umuntu yonezezwa n'imigisha yo kwezwa nyamara afise kamere yo kwikunda ndetse n'umururumba. Ntabwo ushobora kwezwa n'ibikunda ugifise iyi kamere. Urashobora kubisoma mu buryo byaguye mu bitabo imibereho yo kwezwa. Ikimazi kitagira agasenga. Imibiri yacu n'isengero za mwemu. Nuko ndabahanura bene data, nimutange imibiri yanyu n'ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, uko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Maraki 1:6-13 avuga yuko adashobora gushimishwa n'ikimazi kigwaye. Ukuvuga ko imibiri yacu niba turabahereza ubwami dutegerezwa kutagushira ku gicaniro imibiri yejejwe. Ntabwo ushobora guhimbara Imana ufise umubiri w'ubugwari. Imana ishobora kwemera uwo mubiri ushize ku gicaniro uko uririmba Imana kose, ariko iminwa yawe ukaba warayandutse n'ibintu wasize ko bitugurije. Amatwi yawe ukaba warayatobaguye ukamenya ni systeme do coronage. Amazuru umuntu akarangwa n'ivyuma umubiri wose. Ntabwo ushobora guhimbara Imana. N'imishatsi waragiye uraboha ku buryo mu bwonko hacuka ubushuhe bwenze ugashirako imishatsi wagiye umanikako. Ibi byose rero uwo mubiri n'ubwo utogenda gute ntabwo ushobora guhimbara Imana. Ikimazi cyacu kiza kuba cyera gihimbara Imana. Bene data, imibiri yacu n'isengero za mwemu. Muri Daniyeli 5 Nebushaza nawe yafashe ivyera aza kubizana mu byo kubihumanya. Yabonye urwandiko rwandika ati wapimwe, wasuzumwe, usanga ntushitse. Umuntu wese rero afata insengero za mwemu akazijana mu kurarikira kwifuza ibintu bitagira neza umubiri. Uyu muntu arandikwa ngo wapimwe, yagiye gusenga ikigirwamana. Aha hari akarorero batanze kuko umugore umwe igihe Ellen G. White yatanze imyumvire yo kwigisha abantu bene itabi. Amateka avuga yuko Ellen G. White yatanguye cyane kubuza abantu itabi n'abaganga ntibari bwaribone n'ikibazo. Umugore umwe yaramwegereye baramubaza ati uramutse ubwiwe kwera itabi no guhera ijuru wohitamo iki? Novuga nti urabeho wacuruwe, sinshobora kubwirira inkono yanjye itabi. Bivuze ngo umuntu wese akavuga ati jewe nanjye zitagira ipiripiri norya tehakavamo ibipiripiri, ibyo bintu byanyu biragoye. Uyu muntu Kristo aba yamusize ku mugabane wa kabiri, irari no kwifuza kwinda n'ibyo yabiri ku mugabane wa mbere. Ukuvuga ko umuntu aba yiteguye kuvuga ati urabeho wacuruwe, zishobora kubwira ibipiripiri byanje, zishobora kureka kunywa amazi niko ndarya, zishobora kureka guhaza irari ry'umubiri wanje nkoresheje ibyangiza umubiri. Uyu rero Kristo aba ari ku mugabane wa kabiri. Nubwo yobiririmba agasigura bimeze gute, Kristo ntashobora gutura mu mutima w'umuntu ameze uko. Ndavuga ni mugendesho na mwemwe no mutazoshitse bya kamere kanyu kifuza. Naho nabanje kumurogota no kumwiga no kumwandika ibara, ariko naragize ikigongwe kuko nabikoze ntabizi ntarizera. Namwe mumaze kwizera kuko ijambo nababwiye. Ayo majambo ushobora kuyasanga mu gice cya mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere ku murongo wa 14. Aya ntabwo bamaze kwizera kuko ijambo nababwiye ushobora kuyasanga mu gitabo cya Yohana umuzani w'ukuri igice cya 15. Ukuvuga ko rero Pawulo yakora ibintu byo kurogota ku Mana no kuyandikira gutumvira amategeko yayo kuko yabikoze atarabizi, ntiyabizere. Ariko rero kuko ijambo twumvise uyu munsi ni ngombwa umuntu wese agira uruhande ahagazemo. Dukwiriye kwereka abantu ingeso zo kwirinda nyakuri, kandi tugahamagarira abantu kwandika amazina yabo ku rupapuro rwanditseho isezerano ryo kwirinda. Inama z'itorero igice cya 38. Abantu bose bahamagarirwa gusinya ku masezerano yo kwirinda. Umuntu wese akagambirira gushyira mu ngiro kandi agatera ku mukono akavuga ati ibi ngiye kubyubahiriza. Nange rero ubibesha maze atakore kwicumurira awushyiramo ibintu Imana itabugeneye
ngo arashobora kugera ku gutunganya bwose. Oya, ahubwo umuntu atabandanya agera ku rugero rwo kwezwa, iryo shami rica rikurwako kugira ngo irishiriza kwama ribashe kwama. Abantu bose rero bakwiye kugira amasezerano nyakuri ataburabiye ko umuntu wese akifatanya n'ishengero yemeye gutera urukumu ku masezerano yo kwirinda. Ninde muntu rero avuga ati narashayishije nabikoze ntarabyumva, sinarizi ko bimeze uku, sinarizi uko Imana yatanze umuco wo kwirinda kugira ngo itugeze ku rugero rwo kwera. Ninde muntu ashobora kuvuga nti narashayishije, narashize imbere kamere, narashize kamere imbere ku buryo Kristo aza ku mugabane wa kabiri, maze akavuga ati na jewe ntegerezwa gusinya ku masezerano, ntegerezwa gutera umukono ku rupapuro rwanditseko amasezerano yo kwirinda. Ninde muntu avuga ati ndashaka kwezwa, ndashaka gutunganywa, ndashaka kubungabunga umubiri wanje nk'urusengero rw'Imana kugira ngo byose hamwe bizigamwe, kugira ngo bize bisanzwe bitari ku mugayo. Uwo muntu nta handi ashobora guca uretse gusinya ku masezerano yo kwirinda, kandi ayo masezerano akayasinya mu buryo bw'ukuri, atari ko kugira ngo abantu bamubone.